I zdravo ljudi, šta ima? Danas ću vam pokazati kako da napravite svoj facecam. Jeste ljudi, prvo što vam treba je Play prodavnica. Znači uđite u Play prodavnicu ili Google Play. Ops, ja kliknu ovo. I kucate veliko floating kamera. Naravno video recording. I to je ovo. Kao što vidite, to je to. Znači, kliknite ovo otvori i ovako će da mi izbaci. Sada, neće vam pokazivati kamera ka vama, već prednja kamera, a ne ova ovdje, već prednja. Tako da, i kliknite ovdje, ovako će vam da piše isključeno i vi kliknite ovo, uključeno i evo sad ne vidite. Tako da kliknite sada, vidite ovo ovdje, kliknite to i kliknite settings. Sada idete u ovo more settings i vidite ovdje da piše kamera, kliknite kameru. I sada ovdje da piše default kamera, kliknite to. Ima back, to je prednja i front, to je zadnja. Znači to je ova koja mene snima. Znači vi kliknite ovo front, pošto će vam izbaći ovo back. I kliknite front i samo izađite. I on će sam da vam prebaci. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Znači ovo je bilo za sve youtubere koji žele da uspeju sebe da snime sa facecamom. Da ne morate neke tamo aplikacije, znači samo ovo najlakše je i veoma jednostavno. Tako da preporučujem svim youtuberima da ovo koriste, koji su na Androidu. Da vas ne snima drugi telefon, druga kamera ili bilo što. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svideo, naravno ostavite like, share i subscribe za još ovakvih stvari. Naprimjer kako editovati klip, kako ga snimiti, koja aplikacija treba da se stavi za snimanje ekrana, tako da subscribe za još. Pos.